nih Hairuddin nih enten benih kejan dan kaula abini ban bini banikah karena bini banikah cimat dan kaula dari guru lagi gula dari guru tak uning karopana tak uning ka matuana tak uning karomana tak uning jengak napa pokon dan kaula pokok hanya dari guru setahun sebelumnya dan kaula bekalan gula ngucak lemate pokok montang di mompas bede cutu lebat dari guru mak poleki an aroba manusia tak aroba manusia ya binin Hairuddin maca caban idi mah bede kek laki ngak jadi kelura Arya make serem roban juba geng mun aten kana seputih manggis jaga jaga mau aja caban bagus ya kalako ban nyarereng genteng jadi kalako tengku keng mun siap-siap ban mun nyarereng genteng siap-siap kang kui sake ate ban jaga jaga mun ala kereng juba ban laju ocol mi badare ngaganggu situ ngagal ada nyaman cawan ya kan manggan je nyarian reng genteng je nyarian reng ratin mun reng ratin tengku ba mun tak sake ate jogo jenko mun juba dusa pamaki yo jole pinggir lorong di saro majat cawan enggak lah bae batabarin ban guru mun tabarin guru kok mampu lagi robo mansa tak robo tang bini ya ternyata kiongku sampai dan gula abu kalan tak teronga besok sampai akabin dan gula ingat saat patang bini can gula tang bini gula ni ke can gula lancong raja karena dan gula raja gelur akan korek okoran abri gelur lah jadi ada apa saja bang ada jadi engkau kan benini gini kena gelur kan raja deh atuna gula moncet saya serasi anika kotu paling tidak bini nikah 170 karena dan gaul 174 cm nah, paling tidak nggak genikah maksud tak apa mak le tak solesok gelur ngajak caban kan lesok muntung letak serasi pas rajaan sebini saya laki ni gini deh ya tenglah buto kasih atas naik ke luka atas yang buto kasih baba turun ke baba kan tak nyaman atau besi laki lancong si bini nih gini melekot jadi habis saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rame bentana keng salam rame juga. Alhamdulillah thank ginian semangat lagi anda pate lah nggak neng rengkok si aja apal lagian on laon baju apa ayo muka kalaban barokah na panjenengan jawab salam kalaban rampah setuju saya hadir di tempat Kak Dinto muka sareng ajunan epon Allah setuju tanpa terkecuali baik sebadana nang baban terop juga sebadana nang di luar na terop lakean binian saya jawab lengkap atau berosabaroh atau bekun koncoon kemukaban Allah sateja dari paringna tetireng selamat neneng itunya langkong paki ialam akhirat amin Allahumma bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillah wasyukru lillah ala jami'i ni'amillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Banyak kita jawab. Thank you, Bu. Mun sekelak panjenengan jawab salam kan tak dipermasalahkan biten kaula karena gak bisa namung fardu kifayah. Fardu kifayah tore maleoningkeun seponi. Fardu kifayah. Napa saya kocak fardu kifayah? Pokoknya mabede saya jawab maki kasorang maka selain banika ampun tak andi kabereen ampun tak andi masalah artena tak andi tusah karena namung fardu kifayah tapi mana biziki buruh merang seputna asmana Kanjeng Nabi pokoknya memerang lain muncet lakar tengel Arya tak ibahas dia ukur Arya bagian dingiding mungkin jet lakar ngiding panjenengan kaseputna asmana Kanjeng Nabi maka semerang banika kotu maca solawat ke Kanjeng Nabi apa napa karena manabitan gulaban panjenengan tak maca salawat ke Kanjeng Nabi nalekana merang asmana Kanjeng Nabi mak pole kun ibadana gulaban panjenengan ced dan padan roh ced pada tak pate mana laju kapieki ibadana panjenengan tapi tak asampung ban Kanjeng Nabi etemon aja tak asampung nalekana beda seputna asmana Kanjeng Nabi ane kata maca salawat ke Kanjeng Nabi maka panjenengan panika benar-benar dalam masalah mak kocak dalam masalah karena orang yang tak maca salawat ke Kanjeng Nabi nalekana mereng asmana Kanjeng Nabi ane malarat saya masuk ke surga jaga malarat saya masuk ke surga ilahi ya sumpah marawan marah ki kurang dak rumah marah apa napa mak ngucak malarat ya ready ngaki kan sukone nore anapa mak ikocein malarat si masuk ke surga karena panika orang si tak maca salawat ke Kanjeng Nabi anika itu eki ban malaikat Jibril sarang Kanjeng Nabi si atua nikah ratona malaikat torjugan ratona makhluk malaikat Jibril mator ke Kanjeng Nabi waktu nang etas mimbar waktu na Kanjeng Nabi apidatua maca khutbah anika malaikat Jibril cek ke ban ban malaikat Jibril pelang dimin Muhammad katibon apa Muhammad umpama beda orang merang seputna asmana panjenengan Muhammad pas tak maca salawat ke panjenengan katipun apa cek tua kini sekali anterin Jawa dari surga wah marah derem memulai ngaji can Kanjeng Nabi saya malaikat Jibril anterin pas Jawa sekali orang mun tak maca salawat dekat dan gaulan anterin pas tak masuk surga sekali jaepon Kanjeng Nabi mangkana iman dan gaula abidatu kama baik keluru gula mangken nika can orang viral kelur kana ba anja ko seta kernuanu kang ko kura gula mon bolan orang kene tangki orang kene napa je reng sapeleen sebede kantor ni bele kapi tan gula anika paling pipi ale mbak dan nika bon tangki anika paman ale kacong sebede di laut ni sebede atas napa ni mon iyako
Iya tak iya ko je ko tak ko si ketel je. Iya ko gula cek ko besar. Nah tak iya ko tak masalah. Ini lagi king bengok ya ko mayu male temoro. Male jon lekas soki. Wan. Dan gaula abida tu kakak di mabisaos. Kaman gak di man tempat dan gaula semangken abida tu. Anika mompah beda masyarakat. Waktu na dan gula nyebut asmana kanjeng Nabi pas tak maca salawat. Gula mesti ambu. Wajib ambu. Tak nerosaki punten. Dak kabidatuan. Tore ki kan sakone. Napa guna na ngaji gula ban panjenengan. Angin tangin, rat malarat rabu dak ke tempat kak dintoh. Benikun sekalian kadang apa boleh neng bulan molot gula ban panjenengan sering entar ka pengajian. Mun kingki pada masuk akan neraka kian apa guna? Ayo iya. Enten nongku. Napa guna na gula ban panjenengan nyongsang nyonglet sebenari seben malam mun ki pada masuk akan neraka kia. Lagi. Manggana dan gula tak terus mesti ambu geluh iman niser mak le paringin masuk surga api. Apapun keadaan dan gulaban panjenengan, apapun keadaannya, dari ada gulaban panjenengan can orang pon bucok, can abe cet apa ngerasa tetireng bucok gulaban panjenengan, can orang pon salbut sal tak temu karo, meler tak kapra, can orang can abe cet lakar apa ngerasa cet orang paling meler. Paling sal paling salbut keng mon ki asam bunga ben orang semulje neneng iya junan epon Allah makhluk Allah se paling mulje sabut salbut nagula ben panjenengan sasal sal nagula ben panjenengan dari ada ki andi bagian gula ben panjenengan tetireng mulje setong tempo lagi pasere se tak salah pasere se tak dosa pasere se tak ancora odi neneng itunya setong kun makhluk Allah panikase selamat dari dosa pasera kanjeng Nabi nagula ban panjenengan bahasa aja mana bisa lain dan gula ban panjenengan nikah jauh kurang padro latak resep dabuna kanjeng Nabi jebon kanjeng Nabi kullu bani adam khata'un sabadana foto Adam nak foto Adam manusia dan gula ban panjenengan anika tak kira na penyamanan lopot dari salah bentusa gula ban panjenengan bani kecet lakar keneng na lopot kullu bani Adam khata'un banyak lopot tak manusia panika foto Adam mak dan gula ban panjenengan cek ki kanjeng Nabi Adam panika ki lopot kok mangkana iki pataki ke kak entong ada keputunya deh ani ke pataki ben pangeran diasingkan gula ban panjenengan mesti abeli boleh ke tempat asli namun tepak engi bogi terabeli boleh walaupun potongan lah tak ngening ada yang surga ngari ya kana ada billahi ya ada macam caban Hairuddin deh tak masuk ya keng munan di bagian surga lain ada Hairuddin deh seceleng re pote lain maja cabal ereken pantar burung buka swarga maben jadi sekel top silat ada anu no kira kan gelura saya tak sempat masang gigi palsu aru akan kel topnya mana aru ada nari ngodo boleh maja cabal kubasan dari bareng nasok swarga gelu duh pokon tina lah pokon isa ba swarga tina makin nengi be tarap aja ongkura pokon ladina ongkum tina makin sabak ikabelunaki sabak neng tupat tundo tarap aja katempang sok neraka tadi bogi ni swarga lebur haram lebur acaan dah goreng pada tak tahu kira aja acaan doh keng yakin jadi cek lebur aja jauh andaran swarga bogi alhamdulillah lain nare muntemon nang swarga ongkura membagian lagi anda tu uman binin lain nare ketong bolompak bidadari jadi
bagian bini sebeda itu nyari ya jadi betul tirat online nari nyaman kan gagaban pokon ikiba ban lakin ka swarga iya mon me jare me gelu ta ikiba ja ton ban hari apa ku nabi ini mon ya isa beda bidadari wan mon bahlar mamelar kasih laki tolos jaga aja 74 lenarin jauhku kena engkau mage tak beri 74 angkep seket bayro engkau lah joko kok ongkur tina mage tak usah ku sece retina ongkur pokon lah dan badan ben nika ardela daya gelura lewo kan terima nasa surga gelu iya montro masuk surga tore enten ongku guru dak boleh jet la cumun beda sebut na asmana kanjeng nabi casalawat ula yulang na segala naki ongku keng mon pakun tak maca iya jadi bagi ina jet lah gua tak antar ngulangin boleh aja ongku dah keng mon saya tak maca jadi keng berarti keng jet lah bagi ina semira jadi ina ben mai kakan ben semira le tengwa Assalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Alhamdulillah Wassana Canla paring delumana tak medes bebolaan ya lecek ayak bukten deh ani ka beni urusan tengin teng ani ka urusan swarga beneraka urusan bebeja nih ternyata muni bele ini betepak ijici ini yaun lawanin ternyata toro oca ongku tenggi kemuka dak budi aki dan gulaban panjenengan ben Allah miki balanjang ngomor antri ni balanjang kakapi geluh ben Allah ndrene paringna lanjang ngomor sebarokah ben Allah umpama dak budi aki dan gulaban panjenengan odik naneng itunya banika salatengka ka Allah salatengka ka guru salatengka ka reng toah salatengka ka lubele salatengka kata tangke umpama beda sema lain dak kase tepak beda seno tua ki dak kase bener pasera bisa ose malah nah ben seno tua ki nah tak osa abes-abesan orang gula ben panjenengan mun lakar se pada pak bener maka moga-moga antren pada ban ki buruh antrene bareng natoro ocak sadayana amin Allahumma dan kaula ban para panjenengan sadaya se hadir tempat kak dintoh juga nak potoh dan gula ban panjenengan andren ban Allah ibadati orang setoro ocak sadayana amin Allahumma ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun wa qala Allah ta'ala aidan fi hadisil qudsi man lam yashkur ala na'amai wa lam yasbir ala balai wal yatlub rabban siwai wal yakhruj min tahti samai al-ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba al-hadis au kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasyakirin amma ba'du hadaratul kurama para alim ulama para masyayikh para guru-guru ngaji terjukan guru-guru madrasah
nakhussu bidzikri sesangat abtina amulja eki selarepon semulja Kiai Samsullah Rahim juganan sesangat abtina amulja eki selarepon semulja Kiai Zainul Munin juganan sesangat abtina amulja eki selarepon semulja Kiai Syukri juganan sesangat abtina amulja eki salarepon semulja Kiai Sibli tersadejah para masyayikh sadejah para kiai para reng alim selain guru ngaji guru madrasah selain se abtina tak kobasa nyebut asma agung pontong persetongah karena keterbatasan pangauningan abdina dak ke asma beliau. Namun begitu tak mengurangi akan rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau sesatajana sangat abdina amul jaaki terjukan sangat abdina na'dimaki atalahumullahu umrahum wa sahhahahumullahu jasadahum. Ya Allah ya Rabb, moga-moga sateja para masyayikh, sateja para kiai, para reng alim, khusus sebeda tempat kak dinto malam mangken, umum sebeda nanang iti sateleman, moga-moga sarang ajunan epon Allah, paringan lanceng umur lanceng pertobatan, moga-moga sarang ajunan epon Allah, paringan sehat jasmani epon, moga-moga paring nasihat rohani epon amin Allahumma amin Allahumma. Angka tanang benih kunanda ya meloloh hari-hari ngalem riasa itu akina andren ben Allah paring nalanjang umur amin Allahumma. Abona apa para tantretan sebetan gula mulja aki mak kotu dan gula ban panjenengan atua aki reng ngalem asabab orang alim lu guru sebedai tempat kak dintoh sebeda nanang eti satu leman kiai reng alim satu jenah saben hari saben malam tak buambu sengangka astana nyoonaki para panjenengan sateja baik minta bi dan gulaban panjenengan baik ionceng bi gulaban panjenengan atau tak ionceng reng alim sabenare saben malam yang ka astana nyoonaki gulaban panjenengan foto-foto dan gulaban panjenengan kaangkui keamananah ban kanyamananah dan golaban panjenengan kaangkui selamatah dan golaban panjenengan odik neneng itunya langkong-langkong paki neneng ialam akhirat. Mangkana golaban panjenengan segala nana atem katika dinto bila boleh siatu akin reng alem saben hari saben malam matua aki golaban panjenengan ben boleh apona pamak dan gulaban panjenengan atua aki lanceng umur reng alem karena dan gulaban para panjenengan sadaja dak budiaki terjuga nak foto dan gulaban panjenengan panikah cek putonah dak kareng alem cek putonah dak garu guru cek putonah dak para kiai sebedai tempat kak dinto apona apa maleki bedadak budiaki panikah se membimbing dan gulaban panjenengan ketika dan gulaban panjenengan ampun agak salah dari peraturan agama Allah agak badase nonton dan gulaban panjenengan ketika dan gulaban panjenengan panika ampun tak pate mana kangkui aja lenaki peraturan Allah maleki beda dak budiaki panika terutama anak boto dan gulaban panjenengan penerus dan gulaban panjenengan generasi dan gulaban panjenengan mun tada reng alim mun tada kiai mun tada guru-guru sebenarnya tempat kak dinto tetiana apa nak foto gulaban panjenengan pasir si bekal ngajarin tata krama si tepak
Pak Pasir sebekal memberikan pelajaran sopan santun yang baik. Tetiana panak foto guleban panjenengan muntah dereng alem. Mangga mungkin beden dereng alem banika. Insyaallah mun ki kuat tah orang alem sebedai daleman generasi penerus dan guleban panjenengan akan menjadi generasi yang dapat dibanggakan oleh kedua orang tuanya, baik odik neneng itunya langkong-langkong paki dalam akhirat. Amin Allahumma. Sebetan gola amul jeeki aparatur pemerintah baik sipil maupun ABRI, utama EPON, Bapak Kepala Ibu Kepala Desa Teleman, salerepon semulja Ibu Sasi Purwati Ningsih, torjukan Bapak Haji Saiful beserta perangkat-perangkat desa Ebon sebetan gola amul jeeki Jamiatul Hadrah Al-Banjari Al-Ansor seampun mimpin dan gulaban para panjenengan zata jaka angkui ngatoraki tor ator sesangat mulja sangat istimewa dek keajunan Ebon Kanjeng Nabi searopa akitor ator solawat semaus kalaban cara bersama-sama sarang dan gulaban para panjenengan zata moga-moga kalaban tor ator segi buruh dan gulaban para panjenengan zata andren tambah semak hubungan ben Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Andren sampai ae kenal dan gulaban panjenengan bi Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Manabi Kanjeng Nabi ampun kenal dek dan gulaban panjenengan insyaallah barokah na Kanjeng Nabi bekal ngaler dek dan gulaban panjenengan. Manabi barokah na Kanjeng Nabi ampun ngaler ka dan gulaban panjenengan. Gulaban panjenengan odi neneng yalam dunya mak boleh ki anya meneku pese, mak boleh ki anya ma andi lakoh, mak boleh ki anya ma andi tegel seki bisa eta menin sareng dan gulaban panjenengan laju tak neku pese tak andi pangaselan seeka kana laku nampu nyare laku gulaban panjenengan mun oleh kilina barokana Kanjeng Nabi odi etunya bekal seneng senengah tak gerah orang seoleh kilina barokana Kanjeng Nabi atau karan ben keluargana atau karan ben lagena tak gerah selake mun oleh barokana Kanjeng Nabi tak kira ngintengaki ka sebini tak kira ngintengaki ka tatangke gulaban panjenengan tak kira amusuan ben tatangke mun oleh barokana Kanjeng Nabi andren oleh barokana Kanjeng Nabi sadayana. Amin Allahumma. Mangkana guru dan gula sampai ngarang setong si Iran ekalabaan banika guru dan gula sampai ngarang lagu ngak nikah lagi cak matura mi bola panjenengan mi nika bahan katan gula lako ike ngain melolo lagi dan gula lambak kita andi apa sakale dan gula kita andi pese sakale punten ban bini nih dan gula akabin 30 tahun ben bini sampai makin mulai kita andi pese kita neku pese kita andi kelakuan dan gula tak tahu rasana atau karben bini tak tahu rasana dan gula makipun roben ni keserem gelurah are kan serem gelu kita iya gelur kana iya ban jago sehan ora kana are mulai gelak bade tak tronga besakan kono nong engkau ngerti engkau bulan engkau ngariar wana kana buan tak oleh ngajiri jongko Arya pada din pangeran engkau pada tak terogi ada tiang Arya majak caba eret kan engkau minta sejeleng molos apa wah bean jadi Arya pan paminta lamba beni tak ngaji lagi surat Yusuf engkau majak caba engkau benepa lamba ngaji lagi ya ageng lah tak nyokot duit berdarem neng ratin gua haram rotin lantar konjengan deh melolo mangken ambu teti tukang bidatu haram yang haram
Habis saja, muntung lah potongan tangan nih. Habis saja, tak pate kasar biro. Gula je pon de baga kanto guru gula. Pon juk tojuk neneng timur nani. Gula lebat di kanto kita ada orang guru beda orang jeneng ale gula lebat kanto. Keng pakun biasa si ajurukong pakun ajurukong. Saya curung ngoncur ya pakun curung ngoncur. Ya Allah mak ingari arang kok dadi kiai kan. Teng lada pak telepon ben panitia. Panjenengan de kakak dimage. Pokon kantang monjet lada pak bekton kantang. Gula tak kira si tak ongke pakun jandan gula. Eki konfirmasi nih kan. Konfirmasi tak tahu je apa konfirmasi je kok. Oke, kau bilang cak ada bak kakak mah. Anapa? Mak nampu konfirmasi. Iya mbak ke. Kan patah telon jan. Oke, kau bilang. Ambak jan gula. Ambak temor. Ya gula pon de bak kakak tu yang beda remah. Kecawan. Ini mah beda kiai. Tu bultuan datang kada. Gundina dia. Ya, dut kemajau banengkok. Jawa di sang. Wadari tesok temot. Dan kau lagi ni tak lesok. Ilahi lesok. Dan kau lagi buru datang dari undangan. Dari napanya mana dari tang betang. Dari nyapakan temur. Langsung mulai ke jompok dan kau lakun ngake depak neng sekejap. Langsung angkat pole kakak Antoni. Kita sempat ku tekuk ben bini kan ngajak caben ini kan nyam pak de nak kun cuek ke kapi aku tak sakit apa kakak ate kan ngajak caben enjak roda budin ro maju enjak ongkura benjak lebelian kiai je bulan kiai ini ngari apa tak pate mana mun segenteng go setakor. Untung bagi nang kau ada. Nih Hairuddin nih, enten benih kejan. Dan kau lah abini ban bini banikah, karena bini banikah cimat dan kau lah dari guru. Lagi, gula dari guru. Tak uning karopana, tak uning ka matuana, tak uning karomana, tak uning cengak napa. Pokon dan kau le pokok hanya dari guru setahun sebelumnya dan kau le apa kalan, gula ngucak lemate. Pokok montang di mompas bede cutu lebat dari guru mak boleh ki aroba manusia, tak aroba manusia ya binin Hairuddin. Maca caben. Ini mah bede kek laki ngak jadi. Kelura Arya makin seram roban coba geng mun aten kana seputih manggis jaga jaga mau aja caban bagus ya kalako ben nyari reng genteng jadi kalako tengku geng mun siap ben mun nyari reng genteng siap kang kui sakit ate ben jaga jaga mun ala kireng coba ben laju ocol mi dari ngaganggu situ ngagan ada nyaman. Jalan ya kan mangkan je nyarian ring genteng je nyarian ring ratin mun ring ratin tengku ba mun tak sakit hati jo jenko mun coba dusa pamaki yo jole pinggir lorong di saro maja cawen enggak lah baik tabarin ban guru mun tabarin guru kok mampu lagi robo melsa tak robo tang bini ya. Ternyata ngkiongku sampai dan gula apa kalan tak teronga besok sampai akabin dan gula ingat saat patang bini jangan gula tang bini gula ni ke jangan gula lancong rajo karena dan gula rajo gelur akan kore okoran abri gelur lah jadi ada apa saja bah jadi engkau kan benini gini kan gelur kan rajo deh atuna gula moncet saya serasi anika kotu paling tidak bini nikah 170 karena dan gaul 174 cm. Nah, paling tidak nggak genikah maksud tak apa mak le
tak solesok luru. Aja caban. Kan lesok. Munting letak serasi. Pas rajaan saya bini, saya laki ni gini deh ya. Tenglah puto ke saya atas naik ke luka atas. Yang buto ke saya bebe turun ke bebe kan tak nyaman. Atau saya laki lancong si bini nih gini melekot je. Habis saja. Enggak ngajar ya, mangganteng mereka kabin ternyata bini nih kan gini dia. Ini kagak bucil kan kagak gampang. Umur 16 dan kula umur 17. Loh jadi ya. Oh dia tak tuli baju. Mata Latina torot. Latina dah. Yang beda saya ngatur je. Bini nangis nganalain gula. Marah pola ni ngak getot kotor. Dan kau lengan nganalain bini mereka bil tu pada boy. Bilahi ya sumpah. Jangan gula bini ni kepot kuning jangan gula. Bolan gula jelang malih anak roh malih pentu beliber kan apa. Ya jerekan bal. Aja gula gun saya pikiran nak gun. Lagi mombah jelang pada jelang jadi duduk apa. Pecah lalu lah. Mari kene ke mobil tu dan gula kene kan tar pas etekku kan tu ni. Munduri jauh poteh tak kapra. Nane. Loncongi lo ngare. Ya Allah, alhamdulillah Gusti beri poten biajunan lo ya. Tinggal ada baga kayak ini. Ya, itu ku kanton pakunon do dan nika. Congkot kaki so kone. Edin nande kanalen. Beban le ere. Corne bigule dan. Harap aja bini. Boleh ku ni corne. Yang lebih ni, manggan dinari taja bawa beda aja. Dua itu celeng dia. Oh kini kagula lagi bah adun sekalian ada deh. Ya Allah mangkoi beri ke, beri celeng lagi yang kau jangan. Billahi mari kini kagula pak keluar entar paju toju nane pinggir lorong. Ju toju di mana beda pangantan toju pinggir lorong. Enggi. Tidak ada perasaan cinta yang tumbuh di dalam hati make sakoni ani tak andi perasaan apa ke bini lagi sampai kol 12 malam dan kau ingat kata buna guru dari kalaban Kiai Habibullah Rais Allahumma firlah cai pon guru dan kau lah gula mada pada buna Allah Dabun Allah dalam Al-Quran asa antakrahu say'an fahuwa khairul lakum mi pola apa seta igaleburin sampian are mangken seta ika cintain sampian are mangken mi geni ke nyambi sampian dek bagus ibu diare geni ke dan gula pacel lepe kanto majajahan dan gaule tak pernah cinta kau bini ini tak pernah cinta lombok keng mun samangken semalam dan kau tak bolong ben bini bagaikan 1 tahun. Majat ya. Ente nongku sampai guru dan kau mengak kok. Mak bisa ben, mak bisa. Majat jago. Kan anomon urusan ben guru roh. Laju terima. Khairuddin dia magila tak cinta 33 tahun akabin sampai andi anak lalema kompoi para lalema le ikapay akun jajatan kanjeng Nabi tazawwajul walud alwadud tazawwajul wadud alwalud ban mun nyarereng bini setoronan merde setak guntoron setong 2 mun parlo 11 12 dairo pangacel-cel roh. Oh, baan jadi. Munggunan dia anak 2an mati setong. Lu tegaris setong. Mun mati kakapi kan lah tompas. Mun lalema, dia tak kira mati kakapi gelura jangan pikir. Ya mun mati kakapi beda kompoi. Khairuddin dia tak tahu rasan mau kolan kabinitan. Makila serem ngak dia. Jauhku. Are mun roben siapa sih tetilakin binin? Siapa sih teti binin? Tak kira sih tak remuk. Caan roben, king tak pernah nih. Ini tanah nih.
Hairuddin makita nang kesar ngak nere mi tawa rasana nyeting kolein bini dari bun baba ke bun atas mungkin karena pegel tak tahu rasan kan majat caban mun urusan sayang teh ma polekun menikun nyeting makila nanang doi ya roh makita keramunyi kerotoan jereng mun karena sayang makila tak kersake amunyi ben ngatengan ro sebini aro tak abang rasa sake aja leng aduh tinggi geluro keng mun karena pegel nih bini gula ban panjenengan karena pegel selake ekotes sakoni bayi make tak sakit perasaan keng se ancor pas seleng lake pas kucilan nampeleng ke bini nah makila tak melendeng tak mira make tak sakit ya aten ancor kadal macam cabe kengain dia gue cecam lo Silten, si gagak loh, bedereng sini, bedereng ngaji mana nih tengah Tegal ngaji. Tinggi tanya lagi, gila, tak masuk, tak milo tempat, coba tempat melolo. Ditarap aja, malaikat, temu ben malaikat. Saya ngaji doa ke tengah Tegal. Bagus sep, daripada marilah. Jamaah hadra rekun, gila. Sebutan ko lamol jaki. Jadi nah, iya mantar ngonceng sengkok. Engkau jet leda iya bidatun jet tak itu mo anon roh. Ladin nara pokon masuk, magi masuk dari pengkir kamar atau orot. Lagi pergi. Kon, magi soson kadang tak masuk. Ina salbut. Lakar mon matapak abarang salbut jet ko tu ngonceng kiai salbut. Mun epaloros jadi tak bisa aja. Pada ban jenengan bula salbut benang roh. Mun salbut aja dije kalak koncon je kalak gen setong panyono oleh panyono make setahun tak mari je ban. Mun bula salbut mun teroleh kesalacir pas beda iya roh Pak. Patak salbut roh sekali. Aja di sekecil jadi bisa Mas. Kelur ah. Njak mak banyak apa deh gua. Ini nara. Ya, jajaran panitia siampun rela ngorbanaki artana bentunya nah. Kangkui mabeda acara malam manggen panika berbahagialah para penyumbang panika. Bunga ambian manggen. Ini. Anapa mak dan gula ngojak bunga karena si nyompeng malam manggen si nyompeng mun si tak nyompeng jero norok ada khusus sebagian penyumbang lagi nih kan nih malam manggen benih perorangan ani kok kan kopi banyak si nyompeng lagi ini kedeki esareng di kanjeng Nabi ban malaikat esareng pokon sapa senyumpeng malam mangken banika nika deki nika bekal etamuin kanjeng Nabi mun tak parjaja panjenengan je bekal etamuin kanjeng Nabi karena malam mangken acara peringatan Maulid deki panika kanjeng Nabi badi hadir ke compon bangsa bengah baca bon neneng kitab daibai pertengahan kasak beda bacaan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih ekaris di babakna kini kepada bacaan ngak nikah qala Abdul Wahid bin Ismail kana rajulun bi Misrah yattakhidu walimatan iya jadi ada kok mula tak apal jia ini kan mun kiai kudu apal caca melolo ban mula tak apal madalah dine iya pokoknya ngak jadi iya nggak jadi ya yo nah nggak gini kebeda sa nerangaki jak mun mareh beda orang araya aki kelahiran kanjeng Nabi elu kana mun kiai tak boleh salah mun beun salah mun lolo tak apa ya kok ambu maren nih kok meninggal kok mau gini kayak gelek haram ambu umat Latina
Mau reading aki. Nenenge kitab guru sapa abai se ngeraya aki kelahiran Kanjeng Nabi teng malam guru mesti Kanjeng Nabi Rabu. Namun mangken ni kakir serena senyumpong je bunyan sia mulot. Ani kedeki kalak tong-tong. Siapa sih paling banyak sombongan nah? Lah jadi ya. Tak habis saja pak kuning jadi. Maki kaki kiai bayi, boleh ke Kanjeng Nabi, maki kaki kiai bayi. Siapa sih nyak benyaan? Aro pak kuning teren gak ada. Dah ya roh. Kelur ah. Aro mon Kanjeng Nabi deki siapa sih nyompong 1 juta atau 1,5 juta ada gelur. 1 juta dah. Siapa sih nyompong 1 juta? Jadi pareng deki kol 12 Kanjeng Nabi dah pak jombang. Cacar. Mon saya nyompeng petok seket. Paling kol setong deki. Cubudian. Mon saya nyompeng 500 arwah kol 2 paling. Siap lah. Mon saya nyompeng 100 arwah paling kol 4 deki. Para laku jadilah. Monggun nyembang 2 loro cek repar-repar naro Kanjeng Nabi cetak kira geja. Leso sentara. Ini naban macam makecak ber. Menurusan ke Kanjeng Nabi sabolo. Lemebo. Itu apa? Siapa sentara ke konbaan mau ngajul? Parajo mun ka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi hadir deki pas kajombon guleuan panjenengan. Lagi mulai hadirin Kanjeng Nabi ada Roma mun tempat mulai hadirin Kanjeng Nabi. Tak kira beda tempat panik kemiskin mun pone hadirin Kanjeng Nabi. Ada ceretan. Tore mun tabar caja panjenengan. Tempat iyen taren Kanjeng Nabi. Wah, mun ki badan Kanjeng Nabi, ki badanan itunya tong Mekah. Lahir Kanjeng Nabi ning Mekah. Nomor 2 Madinah, Mekah. Mun aca-aca tanah, cek bending akiban kanto. Beto malolo. Kama bedereng naman padi disa. Marah gula tero oni ka. Mekah ada ring naman beko. Ada ring naman temon. Tapi temon ban. Iya banyak desa. Macam caban. Soki ke kepiring Mekah. Apa? Karena Kanjeng Nabi nyeper nenengi Mekah. Madinah Kanjeng Nabi amukim nenengi Madinah. Ada ceretan sampai ke kiamat tak kira tahu rasana miskin. Nah, manggana. Aduh. Elu kana mun betoan. Manggana mon pas beda tempat neng Indonesia neng itu luman nikah erabuin Kanjeng Nabi tak kira beda cerita na tempat kini ketetir tempat yang miskin tak kira tan. Aja cabut. Kan manggana mulot siapa selaku amulot sepentahun tengku ba ada cerita na orang amulot apa mak sapanika karena orang ngamulot panika marabu Kanjeng Nabi. Ada cerita na orang ngamulot tambah miskin sobong. Ada cerita na orang ngamulot tambah bangkrut tada. Mesti tambah jen soki, tambah jen jejah, tambah jen mapan. Ari mun si amulot, ya mungkin tar nyari mulot melolok. Mbaan jadi. Mo seatannya beban malam. Idi malaku molodan. Pahkun mama so malol. Wala lamba ki ngobu sape. Lalema ten gula ngobu sape. Iya ngare tibi. Bilahi. Sumpah. Bini gula bilahi ya sumpah ko. Bini re. Mi tau rasani pamaki rebes salambar kana kamakanan. Ten. Tapi beki. Gula ngare tibi. Gunung bini menteng tara kemakan ke rumah benih kena baan ya ongko lamba ongko tanya aki ke bini ada apa karena takut mi jen rosak
Jadi kok iwakton kenika gula ni ke tepan tandi apa sekali. Tandi PC, tandi penghasilan apa keng bini. Isabe lem Roma. Silake re atani koki 12.000. 15.000 ketibiin. Bini dari ni serat ntar ke tengah Tegal. Bi gula Surabaya mulai le. Ban mun jana cemur teti apa? Ada caban. Jadi kayak laki saya tanggung jawabnya mana? Ada pakun mulai lamba kiburu agak campur sampai mangken nih pakun ingat guru aja. Malah jen beda perubahan sekone gelur-gelur oleh jen sok pinar roh. Maben jadi meliaki melolonggo. Saya bercet roh si dayang. Nih. Jadi tinggal mari esak lanang daya ya dan kacalah. Gula lak melak etek apa jadi. Lagi. Oh ya sedelang pendenan. Oh nana mun ki buraga binon durat tindak kapra. Kembang desa. Alake sambian tak tanggung jawab. Panamen bobong. Pamanca. Unjak lareng manca ben nyelet kak soko nyelet ben ngangkui ora sinaneng daya daya. Si asala soko loros daya. 8 tahun lah ko ningke sakaan. Si asala loros tidak ada kakapi bulan sapatuan ki ngoden. Pamanca si anyama anop la mekar daya. Mare mekar ku tak si anyama polem-polan repas katibi pah malento. Si asal loros tidak tas kakapip, are pada enak pak. Waktu kabudi. Are penting lah, Arya dah iya. Akhirnya kama keben pacalan lain lah. Mun la polempol nareng bini sokon nika pon tidak budi, tetap kaireng. Jadi maki pacalan lain kak dah lah. Habis saja. Manggandi gula bini, tahu tak? Andi aku akan aku lah. Wan jadi gue lagi andi ngobu sampai lema lembok gue lepas kerempok ben bini lek beden apa jam kan gue ngocak alek terus mangken ngocak alek iya iya gue lereng Madura deh waktu bangga tetireng Madura bangga tin aja tambah kotak bangga de emak ya jareng toronan reng Madura gelura mayu raja tambah kota kana kok bangga tetireng Madura gula ngocak alek mulai lembek terus mangken nih maki pon nanya mah gula naik daun gelura iya aja olah roh nenengi teh bucuk naik daun roh dari tandi apa mangken pon andi apa rekan gelu roh kan tak pernah au beten tak au pakun terus mangken nih pakun alek lagi oh jangan agak mangken mon bagian kata mora mau kanto kantan bagian kata mora beda peningkatan sekoni laju talatan doh au be jadi beriin ngocak kakak diberiin ngocak alek pas kabinin mah apa papa tidak apa aja bagus. Thank kengkun beda tempat dah. Mun manja mayu cek ngocak papa aja. Billahi ya, todus billahi todus. Cek pangi dingkang kok billahi kok nguap ngok. Manja embian muang jelat tong pas ngocak papa, ngocak mama ki pada ngarek gi lah billahi todus. Jongkur mayu orang terangan. Yang mon tak manja ngocak papa aja andi motor Alphard mana koma tingkat ngojak apa tak masalah aja pente taknya tak rombu ke kopeng kok sejan lagi mah apa pak beda di mah kontak ce Alphard mah rasanya gila pakai neneng neneng tingkat se nomor telok aja pak tingkat. Jadi papa mama pak apa mah di mas ada pak ambo
Ambo. Jadi tatanggan king tak jongoco kasambian gini ka king tak deti ongkura. Gak jalur kan. Iya balakun badak pakun ya tara. Mungkin jangan ngocak apa jet lah karena si laki hanya Mustafa ibu dah. Sebini hanya Salima mama. Ya dorotin. Yang mengulang ngocak ale pakun. Gulang ngocak ale. Le. Udah napa dan? Area mau ikir-pikir golek dan gula. Gula ki ngubu sampai lale mak. Oh bung, tak ingat ni ke gula bu. Ada ongko kore lamba gula. Adin, nada. Amang kana panjenengan odik nikah. Odik ni kebergantian ki. Odik ni kebergantian. Tak kira tak gente. Lagi, mon bisa milih panjenengan odik itunya nikah. Ayo berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit keluh, melarat keluh, seneng mesti jadi. Mon balik sampean berenang-renang dahulu, mesti berakit-rakit ke tepian. Deiro. Cecam lolo kan. Kita nunggu. Odi ini kebergantian, odi itunya nih. Si asal lambok kaya na orang. Tahun belum polo kaya tada reng nandingin. Mun intara namoy. Nampu parmisi gelu dari jauh nah. Nampu aja ningkong. Tak ning kentoen maki kuneng neng yampera. Ini mungkin tahun belum polo. Tahun mangken. Ada yang angkut tay beceh aja. Kentenan. Keng mun tahun belum polo lambe waktu ni berjajaban Allah. Asokor ka Allah. Pelak kata tangke. Open kareng tua. Kakuru ngabekte. Maki lambe jajah. Terus mangken nak boto napa kun jajah. Macam cabar. Ada bagian saya kisah-kisah tire. Ngastete. Mun asokor tepan sokina. Nenengi waktu nam. Ibu dia deh, pakuni pasoki benar Allah. Sip munda ya jadi. Gula ngocah ke bini. Bila saya dapat ajar hari kita dapat je kita ukur. Tinara, mula dapat mari nambu. Ke tengah lah, ke tengah. Makilah tak ada hotban lah torot. Mak aja jeria. Siapa jalan ngonceng kok. Gula ngocah ke bini le. Hari emang tengikir-pikir kan golek. Udah napa jan? Anika Arya kok bening ngobu sape kok. Arya sengko Arya iyo bu sape. Bilahi gula ngocanga gini kan. Enten mau tak percaya ban. Arya beda sing ngocak tak percaya kelawan. Enggak ban mau tak percaya kan koya. Ben tak ya aja ke janggolen ari. Kenja aya kana ukur. Jang ngocak deh kok. Are enggak are lek mon ngi are ko lek ko are bening ngobu sape ko yobu ya. Ada remam meningak gini. Ayo sesetong reyu, ayo kamu lot. Patompes ro balik. Sakalan kini ke gula tobuto na pese. Tobuto na pese. King ikorban lagi kang kuy molot bidan kul. Patompes sa pesetong. Mari amolot dan kul. Gula sakalan kini kana menpek 15,000. Pas mari molot dan kuda si anya mampek ko ni kapontoa. Tinggi patabar ka tekeng. Si asala naman 3,000 paju 15 atos. 15,000 can pikiran kan oleh 7 juta jadi. Mangkan tinggi patabar ka tekeng. Patabar 500 mar. Wah. Ari kan mau nembian bah ngucak. Engkau amolot berarti tak cutu je. Ambian tak tahu ka karba Allah. Gula ban panjenengan tak oning apa yang akan terjadi besok. Tak oning tadi. Hairutin jat saking sekalan geni keban Allah. Bekonek bapaju 15 juta atau 10 juta. Sampai mangken gula tak kira tahu rasan ongke dari atani beko. Maja cabar. Gula semangken ada tatani beko boleh. Wah ban. Maja cabar. Duh, setetel sentel datang. Sentel dat. Ki ekuro nanti jompo guru. Arwah tamu ibeni anu apa? Benarin. Takar gula lesuk tibi takar. Wah, etabo. Maja jauh. Jadi muna modlot mangkana ban montro soki tro gempang tro nyaman tro selamat. Ya, molot.
Manggana neng itu aluman banika bade jamaah hadra al anzari panjenengan kesempatan amolot sapende pak kawekton tanggeun panjenengan pun ajampo noro pak magila tak pati je aktif pokon si penting cekak akinya mah ka anggota nikah teng depak ka gilirna panjenengan niat amolot pas nda iya ro cok minta sombengan ke orang mon bisa tina mah gini pakubus suruh amolot kesempatan panjenengan karena molotan banika hormat kelahiran kanjeng Nabi tidak harus di bulan molot kapan saja kita melakukan perayaan molot anika bisa-bisa saja walau anna sa'aina kulla yaumin li kulla khinin li Ahmad maulidan qad kana wajib cai pon nang dalam kitab dai-bai nggih andai kata gulaban panjenengan banika pas ngelaksanaaki perayaan molot saben beda kesempatan ben bulan ben seminggu sekalian maka kini kecek pantas saja pon neneng dalam kitab dai-bai jadi mon sinoro nih panjenengan nanti putra lakeh kuna main nedum melolok norok raka jagun seminggu sekalian lagi setengah bulan apa boleh setengah bulan norok eman nengi katembang kuncut merucut buri teker menteng kongan jadi nemolen bagun debak gabung kokil mapakil gabini nengi mon norok jemaah ngani kene Gus andi kesempatan panjenengan amolot anika peluang pintu gulaban panjenengan kangku nuju sukses tak pati wat alako pese datang nggih nah mangga mun acara molot sediain kembang nggih anapa deki kembang guru makle bade guna na kajamaah nah nggih anu kembang molot to ya ari le bajen selawat ban caca ban mun terus tak percaya tolos ban lagi aro kembang aro sabak kata kon bian teku mas teku keng mun tak lain cek ko jenden gula nih ane etas ready gula ane posak ban kembang teng lebe de kembang bi gula bedin plastik nih kamu tak percaya bian tore buka enten ku demalah banyak ani keden gula mun bedereng entar ke Jakarta ron entar toko enten aku mesti entar ke Jompo lagi ben bi gula ke bola pon gula tandi itu gula tandi napa teng ada apa ke Jompo ki imisal laki bi gula pesnika beriin solasi jeleng ro sampai nanang yanon ki iki ki diberiin beda sabulan entar noko ke Jakarta cepok seda iya jadi mau tahu ban 2 bulan toko napa nih ketak geger dari 10 juta benar wah berokan gembang gini iya no iya datang ben lala menurut deh galur mau tahu ban cecah pun kalau tertidur kon tibe lah tarap aja ukur hina jadi mon beda anu priin kembang jadi bakulung beda tekel tak tuli odi melolong sabak tengah antekku lain bakul mangkan norok molot cek guna caca melolong lagi norok gombolan nikah antara ini barengna tetap jojo selama-lamanya abadal abadi amin Allahumma sebutan gula muljaki hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat pendengar dimanapun anda berada yang bisa menyimak suara kami yang kami hormati anika alhamdulillah gula kita ngantang keng waktu ampun elu orang koki ngabela jemak beder iya kok malabon ka kiai dina apa keng bulan engkau jadi kiai dia masalah bon melolong are kol sa bolo orang sa berapat lah kelak pokol belu are para bucam lala ambu tidak antara ni pareng na oleh barokan kanjeng Nabi
Teri paring na soki kapi. Teri paring na kempang kapi ban Allah. Teri paring na seneng ban Allah. Seneng na nang itunya langkong-langkong paki na seneng ya alam akhirat amin Allahumma. Sakat dito bisa os tak bisa madapa ka alhamdulillah karena bekto ampon tumpes malam ampon sabora na kacang kolangan kata sosonan setuju na nyon sabora umpama beda bener makikun sokoni antren tete ilmu sebarokah manfaat dan kuleban berapa dengan setuju terakhir mari na kiai ini kepada doa molot panjenengan neneng ibaba nikah doa pahosongku karena acara malam mangkin tak pada ban acara hasil lain panjenengan nung ban magila meler neneng luar roh cewat tuatan doa ka pangeran ni beni minta ka sapa minta ka pangeran gula panjenengan tembojon mo duyo tau sawat tuatan je amin amin ya Allah amin da emak aban nah kira dewa kata selangi gejo pangeran tak kopok nih cajanate deh pangeran tahu ambian kertek nih ambian tengah malam doa ke pangeran angka tangan kengang ka Allah lah tahu lah mula tak tahu aja ber katimbang aja kun tol tapi tol tak temu karo maca Arab Allahumma ki ngabas hapi boleh Allahumma dua apa mun cak matur je pangeran tak gendeng nggih mangila tak aja mun ka pangeran ya gendeng ya tahu lah mun malaikat tak tahu je jangan malaikat aja dia mulai gelak je mulai kol 12 ya hari sampai kol 2 jadi eding-eding lagi ada bentan sekali malaikat tak kira tahu je coba lah pada keluar di naro ban jadi awak boleh sampai keluar ya Allah sejan malaikat saya beri tian cengreng kena cengreng apa jan ya Allah mulai kol 12 sampai kol 2 pakut ya Allah malaikat tak tahu gimana Allah tahu angkat panjenengan pogogo angkat tangan waktu di atas dia dia boleh ngambulan dia lagi bang ngampul lagi ban bolan nabid umpamana acara bekabit malam mangken bahan bolan duan deki bekabit bambian bang udah amin ayo mau nak gelar aja gelar ban pangeran gelar ban sakanjaan beda lagi aku besar lagi sip sekali itu bisa was wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.